Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Мына мен бүгүн дем алыш күнү чоң энемдин жанында отурам. Чоң энем Тургунбаева Инабат чоң энем 87 жаштан ашып отурат. Буйрулса өмүрүн 40 жылга жакын мугалимдикке арнаган. Эне бир канча окуучуну тарбиялап учурдуңуз буядан? Эми то боюнча 100-гө жакын балдарды биринчи класстан окуттум. Тамга танттым. Баардыгы жалпы болуп канча окуучу чыкты сиздин колуңуздан? Эсептеген жокмун да. Примерно канча? 1000 барбы? 100 барбы? 100бү, 1000бе? 1000ге жакын баланы 1000ге жакын баланы биринчи окуттум. класска окуттук. 36 жыл ичинде, Ооба. Биринчи класста 4 класска чейин окутуп келди. Ошондо биринчи класска окуткан балдарым ушуга жакын экен. Мына буйрулса чоң энелерибиздин, ата энелерибиздин дуасын алсак, ушул кишилердин таманынын астында дейт бейиш. Мына энем Кудайга шүгүр ибадатын кылып, Куранын окуп, намазын окуп, кечке ушул дуа кылып отурат. Буйрулса дуалары кабыл болсун ушул кишилердин. Ар бирибиз ата энебизди, ушундай жакындарыбыздын дуасын алуу насип кылсын. Биз акыретибизди ушул жашоодо курушубуз керек да. Зерикпей атасызбы? Окубай калдым. Эмнеге окуп атасыз? Зерикпейт. Окубайсызбы китеп? Китептериңизди окуп бүттүңүз? Үйдө китептерди баардыгын окуттум. Только китеп окуйт энем. Баягы телефон чукулабайт. Бул кишилер только газета, китеп, жаңы китеп алып келип берейин анда дагы. Кудайга шүгүр, балдарым баары Кудайга шүгүр. Мен алып келген китептерди сразу окуп түрүп коет. Аркасы. Чебетей. Окуучулардын көбү профессор, врачтар болуп жетишкен экен ийгиликтерге. Ошол ийгиликтерин айтып отурат. Мен окуткан окуучулардын көбү чоң ийгиликтерге жетишти дейт. Ушул киши көптөгөн азыркы илимдин докторлорун, дорожниктерди баарын тарбиялаган. Мугалим. Чоң атам мугалим болгон. Менин өзүм да ата энем мугалим болгон. Биздин үй бүлө өзү ушул энем тарбиясын алган баардыгы. Мугалимдер. Энем мурда кетменди көтөрүп алып, бизди талаада иштетчү эле. Өзү дагы 4-5 жыл эле болду эс алганына. Талаада катуу иштейт эле менин энем. Бизди мээнетке көп иштегенге, талыкпай эмгек кылганга ушул чоң энем тарбиялаган. Жетелеп алып, талаада иштетчү эле. Мен ушунда нан жапкан жок эле. Өзүм нан жаап эле саат туруп кабыл кылып, мектепке кетти. Мектепке кеткенче чейин жаап коюп кетет эле. Яшты иштебейт эле, детсад иштебейт эле. Балдарды комшулары менен эле тарбияладым да. Садик жок. Балдарды мурда эми жакшы заман болгон да. Абиле балам жардам берди. Соседтерге таштап коюп эле кетишет экен да. Мектепке кеткенде баланы бөлөп, жашына кылып карап турат эле. Эски кишилерде булар. Сөйлөйт эле. Эң чоң баласы менин атам. Хозуева Абибилла Самидинович. Абибилла ажа. Бардык балдарыңызды окуттуңуз эне, Ооба. Балдарым баары окуттум. Экиде мына кыргыз мугалим. Кайсынысы эң жакшы көргөнүңүз кайсынысы эле? Эң кичине кызыңыз эң жакшы көргөнүңүз? Ооба. Мени кара. Кыргыз мугалим болду. Окуп жакшы иштеп атат эле. Мен ооруп калдым, мен окуп калдым. İşte koydu. Eşip böyle kaldı. Şimdi soluk basıp jakşı yok. Ya basal bende. Basa veriniz, az-azdan razimlik kılıp basa veriniz de. Basa otpaysiz Kudayga şükür. Beş metre yerge basa da özüm.
Kalkan tahmini basıladım. Tayakmen basıverin ne? Var. Tahmini basıladım. Görürse uşul köýrak duasını söz gerek bu adamlar. Evleri bärde çaktı. Keçke dua kılıp oturat enem. Çattığın evleri bärde Sağınıp. çöktüler. Ha. Hazır kaçlasam orada. Orada barike bari. Ha. Esinizden çıkmaptır Kur'an Ha. bardağı. İsme çıkmaktır. Ha, maşallah. Açtım. İleride esmer var o kendi açtamaz. Okuğa gidip dedi. Ha. Başkalarını okutamış. Esimde var kendi. Kayra kayra okuyup da kitaplardı hiç. Bir kitap gelsen 2-3 günde okup koyamadı. İçindeki bardağını aytıp berip. Kitap kinişkası tolp etkeninden. Heh. Daha kандай kitap geleydi mi? Yani okuğa kitapta bari var. Ne de. Ha. Ada yüksekte dok oldum. Ha. Ada yüksekte başta dok geldim. Ha. Allah tozu da çıkartılışına. Ha. Ona dini ilimlerde çarptı. Okup dini kitapları vardı okuttum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür boyu okudunuz. Ama Bardağını. yani Peygamberler tarihı diye çok kitap okuttum. En akıllı. Birine göre varken Ali Fadr Resul var diyene. 6. klasda da put işte kalıp putuna koymuş yollar. Bir yazıcı varken o son zaten bildiğimiz İyice tartılıp o son kitap. Erten deve Kitap yazıktır diye. bu. Erten deve diye kitap var. Ha. Baştan ayağına çel okutusu başladım. Qaysi kitap jaktı sizge ne? Qaysi kitapты men okuyun? Kitap okuyan kitaplarınızdan en жақсы пайдалуысы qaysi eкен? Yaşoo, şariatка. Tarixi. Eң yaxşısı peygamberlerin tarixi. Tarixi diye kitapta okudu. Bardıq peygamberler var. Oşonu okuyun onda. Ova. Onu okup bittim. Men okup çağayın. Ova. Sen okutacaksın. Adamla kanda yaratılır ne başlaplar. Adam zat. Ona giyin tarihler var. Şul enen bizde bardıq жақсы нәрселерге тәрбиялаған киши. Emoşun okutun. Жақсы адам болууга тәрбиялаған киши. Колун бошогондо эле ушул Adam келип yaratılgandan başlap tarih. Adamın yaratılışı tarihi da öyle. Peygamberler tarihi kavuşur. Şunday bizde. Daha köp yaşan gene. Na videoga tartıp koydum sizde. Sizge bildirmeyle videoga tartıp koydum gördünüz mü? Öyle.